Müslümanlar Kaziyatındagı Bağraşlı bir meçitte imam bolup, İslam Üniversitesinde baldarga ders verip, Rasul Akram İslam İnstitutunda sabak verip, oşonda öyle bir borborlardın birinde Kur'an'dan talim verip turgan, şunday bir ulu harekelerimizin birini jogotup, barımızdan boruz kayışıp, жүрөгүбүz ооруp, içimiz açıp turgan uçur. Biroq Allah Taala'nın takdiri buğa hiç kimimiz eşteke diye almayız. Allah Subhanahu ve Taala'nın takdirine barımız moyun sunup iman getirgen insanlardan biz. Ушундай Аллахтын тагдыры экен, бардыгыбыз баш ийет экенбиз. Аллахтын буйругу келгенде колубуздан эчтеке келбейт, моюн сунууга туура келет. Иншаллах сөздү көп айтпайлы. Аллах Таалам досубуздун жайын жаннаттан кылсын. Иншаллах ал ниет кылган жакшы ниеттерин жетпей калгандардын аркасында калгандарга тауфик берип ошонун ишин улаганга Алла насип кылган болсун. Бул дүйнөдө тагдырына жазылган өлчөм аз болсо дагы, бирок ахлуллахлардан болду иншаллах. Кудай Таалам барып жайгаша турган кабырын жаннаттардын төрөсү болгон Фирдаус жаннат бакчаларынан бир бакча кылсын. Аркасында калган уул кыздардын өмүрүнө, ырыскысына береке берсин. Урук туган бир тугандарына, жолдош досторуна Кудай Таалам сабырдуулук берсин. Жүрүм турума артында калган сиз менен биздерге көп үлгүлүк момундук сыпаты. Ва'мал ма ши'та фа иннага мудзиун бик деп, бул тирүүңдө кандай кааласаң амал кыл. Демек адам баласы ошол тирүүсүндө жүрүм турум менен кылган амалы менен жазаланат деген кыямат күнүндө. Демек бул каарекебизди Аллах Таала Жаннатул Фирдаус менен жазалаган болсун иншаллах. Аллаху акбар. Субханакаллаху ва бихамдик. تبارك اسمك وتعالى وجل ثناؤك ولا الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الله أكبر. اللهم في حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وخصاتنا الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Amin ya Rabbal Alamin. Tört tekbirdi cenaze duamızda özün kabul kılgın. Ahlullah bolğan ya Allah, şol Kur'an'dın hizmetçisi bolğan, karekebizin Allah'ın barıp jaygaşa turgan, ahirettin birinci eşigi bolğan kabırın Firdaus jannat bakçalarından bir bakça kılgın ya Rabbal Alamin. Özüңdün mehrimine, ırayımına bölөгün, jana sura jogoptorun özüň jеңил kılgın, arkasında kalgan, uruk tugan bir tugandarına, üy bile bala çakasına özüň sabırdooluk ata kılgın ya Rab. At-tayyibin, at-tahirin, velhamdülillahi Rabbil Alamin. Birahmetke ya Rahman.
Amin.